الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu malam Kamis 7 Februari 2023 Masehi atau bertepatan dengan 27 Rajab 1445 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Amril Nurman SAG dan imam nantinya akan dipimpin oleh Ustadz Abul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Iqbal. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk dapat meluruskan safnya serta mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqamaha Allah adamaha ma damat as-samawati wal ard. Sawwu sufufakum ba'da taswiyat as-sufuf min tamam as-salah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا
ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم
اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخدم لنا من الجن مع الإيمان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة
آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة، وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وصحبه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ثم إلى خصوصا شيخنا سمع الله سلم والحبر كتب حبل القادر بأحمد بالفقيه ونجل سيدنا وشيخنا سمع الله سلم الحافظ الموصل كتب حبيب الله بالقادر بأحمد بالفقيه. ثم إلى أرواح جميع المعلمين جميع الأوضاع والأبدال والجبر وجل الغيب. ثم إلى جميع العلماء والأولياء من الشرك الأرض إلى مغارب بر وبحرها. ثم إلى أرواح جميع الأولياء من الشرك الأرض إلى مغاربها. ثم إلى روح سيدنا صلى الله عليه وسلم وشيخنا صلى الله عليه وسلم بالعبد القادر والفقيه أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يفتح لنا فضل العارفين أن الله يفقنا في الدين وعلى الدبيل وأن الله ينور قلوبنا وأن الله يقضي حوائجنا وأن الله يستر عيوبنا وأن الله يسهل كل أمورنا وأن الله يحفظنا من شر الزمان وشر أهل الزمن وأن الله يختم لنا بأحسن الختام بعد أن في طاعة الله ورسوله بالنيات صلاح القلوب والقوالب والحصول على كل مطالب بجاه سيدنا محمد وسيدنا علي بن طالب وكافة أهل العتاب وأصحاب ذوي المناقب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa ala alihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-makhsusi bi jazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi az-zakirin Allah kathiran fi sirri wal jahra. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in wal musyahidin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kembali kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan yang kita berharap perkumpulan kita di tempat yang mulia seperti ini agar senantiasa kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus malam ini merupakan salah satu malam yang masuk kategori malam yang istimewa. Sekarang sudah masuk di tanggal 27 Rejab. Yang kita tahu bahwasanya di tanggal 27 Rejab itu adalah di tanggal terjadinya peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat spesial bagi Nabi kita Nabi Muhammad karena dalam peristiwa ini Rasulullah SAW langsung bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah sering mungkin dengar tentang bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Isra Mi'raj tersebut. Perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah Mi'raj naik, dikatakan Mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin sudah banyak dari kecil gitu
Kalau kita yang biasa tiap tahun hadir di dalam rangkaian peringatan Isra Mi'raj mungkin sering hadir tentang tadi peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Nabi di neraka, apa yang dilihat ketika Nabi ini, banyak macam-macam. Mungkin tidak kita bahas itu, tapi konteksnya Isra Mi'raj adalah setelah Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah, Nabi mendapatkan kewajiban, yaitu sholat. Maka kita pahami bahwa sholat 5 waktu ini itu mulai difardukan, sholat 5 waktu ketika setelah Rasulullah melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj, yang kita tahu kalau diceritanya itu sebelumnya itu yang awal adalah 50 waktu, kemudian jadi Nabi meminta keringanan kepada Allah sampai akhirnya jadilah 5 waktu. Yang 5 waktu ini terkadang kita terasa berat untuk mengerjakannya. Mungkin banyak dari kita yang mungkin dari 5 waktu ini masih kurang sempurna. Oleh karena itulah mungkin malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang kitab yang berkaitan tentang masalah sholat. Ini kitab yang berjudul Risalatu fi wujubil muhafazati ala sholawat, ya, risalah di dalam wajibnya menjaga atas sholat-sholat 5 waktu. Yang mana ini kitab dikarang oleh Al-Sayyid Al-Habib Hasan bin Saleh bin Idrus Al-Bahr. Ini ulama. Ini kitab ini dicetak di tahun 1966 Masehi atau di 1386 Hijriah. Jadi ini kitab membahas tentang berkaitan tentang masalah sholat. Maka di sini kita tidak baca seluruh, ada beberapa poin yang mungkin dianggap penting untuk kita kaji bersama, untuk kita pelajari, yang mana Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar beliau mengatakan, wa'lamu rahimakumullah anna min a'zamil masaibi wa akbahil qabaihi wal ma'aibi at-tahawuna bis salawat wa tadayyi'al al-jamaah wa tadayyi'al jum'ah wal jamaat. Jadi beliau mengatakan, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya daripada paling besarnya musibah seseorang dan paling jeleknya sesuatu yang jelek dan menjadi sesuatu yang dikatakan aib, apa itu musibah yang paling besar itu? Kita dalam hidup pasti mungkin ada ujian, mungkin sebagian kita hidup pasti akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah-musibah yang mungkin berkaitan dengan masalah dunia. Mungkin kita selama hidup ini banyak mendengar berita musibah, atau mungkin kita sendiri ngalami musibah. Entah itu gempa bumi, entah itu banjir, dan musibah-musibah yang lain yang begitu banyak yang berkaitan tentang musibah-musibah di dunia ini. Akan tetapi beliau mengatakan, anna min a'zamil masaib, daripada yang paling besarnya daripada musibah dan paling jeleknya perkara-perkara yang jelek, apa itu? At-tahawuna bis sholawat, yaitu orang-orang yang tahawun, meremehkan tentang masalah sholat. Jadi ini musibah yang terbesar sebenarnya bagi kita. Ketika kita sudah meremehkan sholat, itu musibah yang besar, lebih besar daripada musibah-musibah di dunia yang kita alami. Maka dikatakan wa tudayyi al jumu'ah wal jamaah, dan musibah itu yaitu yang besar tadi, selain meremehkan sholat dan menyia-nyiakan daripada sholat berjamaah. Jadi ini musibah yang besar yang dikatakan oleh beliau, bahwasanya orang-orang yang meremehkan sholat, yang dia menyepelekan tentang sholat berjamaah, ini adalah orang-orang yang dikatakan mendapatkan musibah yang besar. Yang mana sholat tadi, allati rafa'allahu biha darajat. Sholat adalah perkara yang bisa mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Jadi ketika kita pengen dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, maka jaga sholat ini. Ini yang menjadi musibah saat ini. Ini beliau mengatakan di tahun 1966 yang Masehi. Sudah berapa puluh tahun yang lalu.
Di masa itu beliau mengatakan paling besarnya musibah adalah meremehkan sholat, menyia-nyiakan sholat berjamaah. Wa kaffara biha sayyi'at, dan sholat ini juga selain bisa mengangkat derajat seorang hamba, dia kaffaru sayyi'at, bisa menghapuskan daripada kesalahan-kesalahan. Dan dikatakan juga bahwasanya selain kaffaru sayyi'at wa ta'abbada bi ahlul ardi was samawat, dan salat adalah ibadah, ibadah yang diakui, yang mana semua makhluk-makhluk Allah, dikatakan ahlul ardi was samawat, itu mengatakan menganggap ini suatu ibadah. Salat itu ibadah yang wajib bagi kita, terkhusus kita umat Islam, kita yang menjadi hamba Allah. Salah satu tugas kita untuk tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita diperintahkan Allah untuk beribadah, maka salat ini menjadi ibadah yang pertama yang wajib kita lakukan. Bahkan jelas dalam hadis Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, yang paling pertama akan dimintai pertanggungjawaban, yang akan dimintai perhitungan ketika dari kiamat adalah tentang masalah salat kita. Jadi di hari kiamat amal-amal ibadah kita yang banyak akan dihisab. Kan tapi yang pertama kali akan dihisab tentang masalah salat kita. Kayak mana salat kita? Fa in sholahat salat sairu amali, kata Rasulullah. Ketika salatnya bagus, catatan salatnya sempurna, baik, maka insyaallah amal-amal baik yang lainnya akan ikut baik. Wa in fasadatul kullu. Ketika salatnya rusak, maka semua amal-amal yang lainnya bisa menjadi rusak, kena dampaknya ketika kita tidak bisa menjaga salat. Kemudian dikatakan tsumma innahu ma yatrukus salatu wa tulhihi anha dunyahu illa man sabaqat syaqawatuhu. Beliau mengatakan sesungguhnya tidaklah seseorang meninggalkan salat dan melalaikan kepada orang tadi salat apa dunianya, kecuali adalah man sabaqat syaqawatuhu, orang-orang yang dia sudah mendahului celaka hidupnya, telah mendahului kecelakaan bagi hidupnya. Jadi dikatakan dalam kitab ini bahwasanya tidaklah seorang yang meninggalkan salat dan dia tadi terlalaikan dari salat karena urusan dunianya, kecuali ini orang-orang yang sudah dipastikan bakal celaka. Jadi tanda seseorang itu celaka ketika dia sudah berani meninggalkan salat. Celaka, ini uang-uang yang celaka, baik di dunianya dia bakal celaka, bahkan sampai di akhirat. Wa azumat uqubatuh, maka akan sangat menjadi besarlah siksaannya kaget di akhirat. Wa khasirat safqatuhu, maka akan rugilah usaha-usahanya yang lain. Wa tammat musibatuhu, dan akan menjadi besarlah musibahnya kaget. Wa talat khusratuhu wa nadamatuhu, dan akan menjadi panjang penyesalannya kaget, kerugiannya. Jadi ini dikatakan orang-orang yang meninggalkan salat itu orang-orang yang celaka intinya, yang akan tadi besar siksaannya kaget di akhirat, akan menjadi panjang penyesalannya kaget di akhirat. Fatarikus shalah yamkutu, orang yang melakukan salat itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terkutuk. Wa ala ghairi Islam yamutu, dan orang-orang yang tadi sudah dia sudah tidak salat lagi, dia muslim tidak salat, maka dikatakan wa ala ghairi Islam yamutu, maka hakikatnya dia meninggal dalam keadaan tidak membawa Islam, tidak dianggap seorang muslim. Ketika tarikus shalah itu mati, yang tidak mengerjakan salat, dia meninggal salat itu mati, dikatakan yamutu ghairul Islam, al jahimu ma'wahu, maka nerakalah tempatnya. Wal hawiyatu munqalibuhu wa maswahu, neraka hawiyah adalah tempat kembalinya kaget orang-orang yang tarikus shalah. Wa huwa mal'unun indallah, uang yang meninggalkan salat, tarikus shalah yang tidak salat itu mal'unun, dilaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Matrudun fi ardihi wa samaihi, uang itu akan tertolak di langit dan di buminya Allah SWT. Tidak ada keberkahan hidupnya.
Ya, uang-uang yang meninggal sholat ini banyak sekali tadi ancaman-ancaman yang disebutkan oleh beliau Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Wa qad ta'iba minhu katibahu, dan sungguh mencapekkan daripada kedua malaikat pencatat amal dia. Capek nyatati dosa tidak sholat ini. Luar biasa. Ya, karena setiap amal kita akan dicatat. Amal baik kita dicatat, amal buruk kita dicatat. Ketika kita meninggalkan sholat dicatat tarikus sholah. Orang-orang meninggalkan sholat. Maka ini membuat capek malaikat pencatat tadi. Wa dhaqa maskanuhu wa ma'wahu, dan akan menjadi tempitlah tempat tinggalnya dan kehidupannya. Wong yang tarikus sholat hidupnya akan susah terus. Hidupnya akan diberikan banyak masalah. Susah hidupnya pasti. Maka dikatakan fabaituhu yahjumuhu wa yul'inuhu. Bahkan ini beliau mengatakan, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, rumahnya pun akan melaknatnya. Rumahnya itu akan wa yul'inuhu, akan melaknat orang-orang yang meninggalkan salat. Wa thawbuhu yuqlahu wa yubghiduhu, dan pakaian yang dia pakai itu akan membencinya. Ini beliau mengatakan seperti itu. Fayaqulu, maka akan berkata pakaian yang dia pakai tadi, uang yang meninggalkan sholat, pakaian pun sebenarnya hakikatnya ngomong, tidak galak dipakai oleh uang yang tarikus sholat. Fayaqulu lahu laula an sakharani Allahu laka ma tsabbatu alaika. Pakaian berkata, seandainya aku tidak ditundukkan oleh Allah untuk berada di sisimu, ma tsabbatu alaika, aku sebenarnya tidak mau dipakai oleh engkau. Jadi uang yang tarikus sholah, bahkan dia katakan pakaian pun akan berkata, aku nih sebenarnya kalau pacak aku tidak galak dipakai engkau. Kenapa ini? Orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Bahkan dikatakan, ya aduwallah ta'kulu rizqallah wa tudayyi'u faraidallah. Wahai musuhnya Allah, engkau memakan rezekinya Allah, akan tapi kau menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagaimana uang-uang yang tarikus shalah, yang dia tidak memperhatikan salatnya, itu termasuk orang-orang yang celaka. Banyak sekali ancaman-ancaman, banyak sekali ukubah, siksaan yang akan didapatkan baik di dunia ataupun di akhirat bagi mereka yang tarikus shalah. Maka dikatakan fa'ansitu rahimakumullah, maka dengarkanlah, semoga Allah merahmati kalian. 5 warada fi tariki shalah, di dalam riwayat yang menjelaskan tentang orang yang meninggalkan salat. Wa ma alaihi fi hayatihi wa ruju'ihi, tentang keadaan ketika hidupnya bahkan ketika dia wafat. Jadi katakan cari riwayat tentang orang yang meninggalkan salat baik ketika dia masih hidup ataupun ketika dia sudah wafat. Rahimahullahu imra'an sami'al qala fawa'ah, semoga Allah merahmati orang-orang yang ketika dia mendengarkan perintah, mendengarkan daripada nasihat, maka dia memperhatikannya. Dikatakan dalam sebuah hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini cerita hadis ini Ibnu Umar menceritakan kepada Abu Hurairah. An Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, annahu, bahwasanya Ibnu Umar berkata, qala kharajtu ana wa Umar. Berarti ini Abu Hurairah berkata, qala kharajtu ana wa Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu fi hajatin ila baiti Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ba'dal isya. Jadi Abu Hurairah berkata bahwasanya aku keluar bersama Sayyidina Ibnul Khattab menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar karena ada hajat. Ini ceritanya. Abu Hurairah cerita bahwasanya aku dan Sayyidina Umar bin Khattab ini keluar. Kami keluar menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena ada suatu hajat, ada suatu keperluan. Ba'dal isya, mana keluarnya ini setelah salat isya. Falamma sirna ala babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah mengatakan ketika kami melewati daripada pintu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'na aninan, kami mendengar suara rintihan tangisan. Ya, jadi kata Sayyidina Abu Hurairah,
ketika aku dengan Sayyidina Umar yang ingin menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar, melewati pintu rumah Nabi, kami dengar ada suara rintihan tangisan. Kami mendengar fasami'na aninan fakumna sa'atan, sehingga kami mendengarkan suara rintihan tadi, kami berhenti sebentar, stop dulu, dengarkan suara nangisan apa ini. Fakumna sa'atan fasami'nahu, maka kami dengarkan itu suara rintihan ini. Ya beki, dalam keadaan suara itu dalam keadaan rintihan menangis. Wa yaqulu laitani kuntu a'ishu hatta anduru kaifa tasnau ummati bis shalah wahsurni ala ummati warzuqnahu ala ummati. Faqala Umar kifu. Jadi sehingga akhirnya apa? Ketika itu didengar, ternyata Rasulullah yang menangis tadi. Dalam tangisannya Rasulullah mengatakan, laitani kuntu a'ishu hatta anduru kaifa tasnau ummati bis shalah. Rasulullah mengatakan, laitani kuntu a'ishu, seandainya baik aku ini bisa tetap hidup sehingga aku bisa memperhatikan, melihat bagaimana umatku memperlakukan sholatnya, bagaimana umatku memperlakukan atau memperbuat tentang masalah sholat. Jadi Nabi dalam keadaan nangis minta, ya Allah, semoga aku pacak hidup panjang, biar aku pacak memperhatikan umatku ini, cak mana dia memperlakukan sholat ini, cak mana dia mengerjakan sholat ini. Sehingga akhirnya faqala li Umar, berkatalah kepadaku siapa? Umar al-Khattab, kif hatta nadukul baba. Akhirnya Umar ngomong, ya sudah, karena dengar suara Nabi nangis dari dalam rumah, mereka di luar dengar suara Nabi nangis. Sehingga kata Umar, sudah kita stop loh, kita ketuk pintu rumah Nabi ini. Ada apa Nabi nangis ini? Akhirnya selesai. Akhirnya diketuklah pintu tadi. Faqalat Aisyah, berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, manil bab, siapa di pintu? Siapa? Jadi ketika Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Umar al-Khattab ini mengetuk pintu, akhirnya ya, Sayyidah Aisyah istri Nabi nanya, siapa di pintu atau siapa di luar kalau bahasa kita nih. Sehingga faqala Umar ana wa Abu Hurairah. Akhirnya Sayyidina Umar yang ngomong, aku, masa Umar, wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah. Fa'adzanina bidukhuli, maka kami berdua minta izin untuk masuk. Jadi akhirnya sudah, ketika diketok, Aisyah yang nanya dari dalam, nanya siapa di luar. Akhirnya Umar ngomong, aku Sayyidina Umar dan aku bersama Abu Hurairah. Kami minta izin untuk masuk. Gitu. Sehingga akhirnya kami minta izin untuk masuk, fa'adzanat, sehingga akhirnya Sayyidina Aisyah mengizinkan mereka masuk. Fadakhalna, ketika kami masuk, kata Sayyidina Abu Hurairah, fawajadna sajidan bakian hazinan wa huwa fi sujudihi. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ketika kami masuk, jadi kami minta izin masuk, dibukakan pintu, karena rumah Nabi tidak besar, tidak luas. Jadi ketika masuk pintu, didapati Nabi apa? Dikatakan apa? Sajidan, dalam keadaan sedang sujud. Bakian, yang mana dalam keadaan sujud sedang menangis. Sajidan bakian hazinan, dengan sangat sedih. Wahwa fi sujud, dan dia tetap dalam sujudnya. Nabi ketika didapati dalam keadaan sujud menangis karena sangat sedih. Yaqulu ya Rabbi anta waliyu ala ummati faf'al bihi ma anta lahu ahlun wala taf'al bihi ma huwa lahu ahlun. Sehingga Nabi tetap dalam keadaan sujud tadi berdoa, minta sama Allah, berdoa kepada Allah tentang umat. Jadi Nabi mikirkan umatnya dalam sujudnya itu, dalam sujud Nabi tadi, Nabi mendoakan umatnya, meminta kepada Allah agar ini umatnya dijaga. Sehingga akhirnya dikatakan, ya Rasulullah, akhirnya berkatalah fakultu, aku berkata, kata Abu Hurairah, aku bertanya, setelah selesai Nabi melaksanakan sholat, setelah sujud yang lama sambil menangis, selesai, akhirnya apa? Akhirnya Abu Hurairah bertanya, fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fidaka abi wa ummi, yang menjadi tebusanku untukmu ayah dan ibuku. Wahal jara amrun, apakah terjadi suatu hal ya Rasulullah? Jadi maksudnya apa? Yang menjadi tebusan ibu dan ayahku bertanya, aku bertanya kepadamu, apakah terjadi sesuatu ya Rasulullah? Jadi bahasanya ini Abu Hurairah penasaran, kenapa Rasulullah sampai nangis seperti itu? Ya, dalam keadaan sujud nangis, penasaran.
Jadi akhirnya bertanya, istilah bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku, terjadi apa ya Rasulullah? Apa yang terjadi? Kenapa engkau sampai nangis seperti ini? Gitu. Malana naroka bakian hazinan. Kami tidak pernah melihat engkau seperti ini, dalam keadaan nangis sangat sedih ini. Jadi Abu Hurairah karena seorang sahabat yang senantiasa bersama Nabi, yang kan salah satu ahlu sufah, yang hari-harinya ikut Nabi, dekat dengan Nabi, makanya kan menjadi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah. Kan hari-harinya bersama dengan Nabi. Sehingga akhirnya, tapi saat ini, suatu kali ini Abu Hurairah mendapati Nabi dalam keadaan sangat sedih, nangis luar biasa. Akhirnya penasaran, ya Rasulullah, apa yang terjadi ya Rasulullah? Ada apa? Manaroka bakian hazinan. Kami tidak pernah melihat engkau nangis dan sedih seperti ini, kata Abu Hurairah. Faqala Rasulullah SAW, sehingga akhirnya Rasulullah bersabda menjawab pertanyaan daripada Abu Hurairah tadi, ya Umar wa ya Abu Hurairah, wahai Umar, wahai Abu Hurairah, lama kharajna minal masjid, ketika tadi kita balik keluar dari masjid, tadi kan ini setelah sholat Isya. Jadi Nabi sudah sholat Isya di masjid bersama para sahabat. Nah, ketika selesai Isya kan tadi Sayyidina Umar sama Abu Hurairah niatnya nak ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Ketika Rasulullah mengatakan ketika kita tadi keluar dari masjid wa qadaina shalat, dan setelah kita mengadakan salat Isya tadi, wajitu ila baiti Aisyah, dan aku kembali ke rumah Aisyah, kata Rasulullah, nazala alayya Jibril alaihi salam. Ketika kita sudah selesai dari masjid tadi, ketika kalian balik, aku balik ke rumah Aisyah, tiba-tiba pas sampai di rumah Aisyah, kata Rasulullah, malaikat Jibril turun menemui aku. Waqala, dan berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, al-haqqu yukri'ukas salam. Wahai Muhammad, al-haqqu maksudnya Allah. Al-haqqu Allah yukri'ukas salam, nitip salam untukmu. Jadi malaikat Jibril datang. Ketika datang langsung ngomong, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, Allah nitip salam untukmu. Wa yaqulu, akhirnya malaikat Jibril berkata, iqra qultu wa ma aqra. Iqra. Akhirnya ketika itu malaikat Jibril membacalah. Malaikat Jibril nyuruh Nabi Muhammad baca, iqra, bacalah. Qultu, akhirnya kata Rasulullah, aku berkata, ma aqra, apa yang aku baca? Apa yang nak aku baca? Jadi malaikat Jibril ini datang membawa wahyu. Jadi malaikat Jibril datang membawa wahyu, tapi sebelum membawa wahyu ngomong, ya Muhammad, wahai Rasulullah, al-haqqu yukri'ukas salam, Allah nitip salam untuk kau. Kemudian iqra, bacalah. Akhirnya Rasulullah ngomong, apa yang nak aku baca? Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, iqra fa khalafa min ba'dim khalfun ada'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Bacalah ayat ini ayat turun. Biasa Nabi kalau dapatkan wahyu kadang melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menyampaikan. Sehingga akhirnya malaikat Jibril membawa wahyu ini, kata malaikat Jibril, bacalah ayat ini. Ayatnya apa? Fa khalafa min ba'dim khalfun ada'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqana ghayya. Ini ayatnya artinya apa? Fa khalafa min ba'dim, maka akan ada setelah kelompok-kelompok umatmu itu apa? Khalfun, suatu kelompok ada usolah yang mereka akan tadi menyia-nyiakan sholat, mereka akan menyepelekan sholat, mereka akan meninggalkan sholat. Jadi ini ayat ini mengatakan, mengingatkan Nabi bahwasanya akan ada daripada umatmu kelompok yang dia menyanyikan sholat. Ini ayat ini turun kepada Nabi. Akhirnya Nabi pikir, ini ayat untuk siapa? Karena di ayat ini Allah mengatakan akan ada kelompok setelahmu, itu orang-orang yang akan meninggalkan sholat. Wattaba'u syahawat, yang mana mereka senantiasa mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya. Fasawfa yalqauna ghayya, dan mereka kelak akan mendapatkan yang namanya kesesatan. Mereka akan menghadapi kesesatan. Kenapa? Karena sudah mereka meninggalkan sholat, mereka hanya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya, mereka akan menjadi orang-orang yang tersesat Sehingga akhir ketika membaca ayat ini, mendapatkan wahyu ini dari malaikat Jibril, fakultu, Rasulullah berkata, ya Jibril, wahai Jibril, wahal tadoyya ummati sholat. Akhirnya Rasulullah nanya, wahai Jibril, apakah akan menyanyikan sholat umatku itu? Apakah umatku kelak akan ada mereka yang meninggalkan sholat? Ini ayat untuk siapa? Untuk umatku kah ini yang dimaksud khalfun
fa khalafa min ba'di khalfun ada usola, yang dimaksud kelompok yang akan meninggalkan salat, meninggalkan salat, apakah itu termasuk umatku? Akhirnya Rasulullah bertanya, hal tadayya ummati salat min ba'di, setelah wafatku, apakah kaget kelak umatku akan ada mereka yang meninggalkan salat, mereka akan menyanyikan salat min ba'di, setelah wafatnya aku? Sehingga akhirnya apa? Qala na'am, berkatalah malaikat Jibril, iya ya Rasulullah, ini ayat turun kaget, ini cerita tentang umatmu kelak akan ada kelompok umatmu setelah wafatmu, mereka orang-orang yang tadi adha'us shalah, yang mereka meninggalkan salat, menyia-nyiakan salat, menyepelekan salat. Ini Rasulullah sedih, sehingga akhirnya apa? Naam ya Muhammad, ya'ti akhiruz zaman, berkata malaikat Jibril, akan datang di akhir zaman kaget nasun, kelompok manusia, min ummatika, dari umatmu. Ini malaikat Jibril ngomong, kaget akan ada kaget suatu kelompok daripada umatmu yang mana po yudayyi'una sholawat, dia akan meninggalkan solat-solatnya, wa yuakhiruna al-awqat, bahkan ada kaget yang mereka mengakhirkan waktu solatnya. Solat zuhur jam mulai masuk jam 12, dia ngerjakanlah para asar. Itu ada. Dan memang terjadi sekarang. Itu banyak orang yang tidak solat, banyak orang yang mengakhirkan solat. Wa yattabi'una syahawat, dan mereka akan senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Mereka meninggalkan solat, mengakhirkan solat, yang mereka sibukkan cuma nuruti hawa nafsunya, sibuk dengan urusan dunianya sampai melupakan solat. Dinarun indahum khairun lahum min solatihim, kata malaikat Jibril, itu kelompok itu kaget menganggap apa? Harta, dinar, duit, indahum, di sisi mereka orang-orang itu kaget, khairun, lebih baik, lebih penting bagi mereka, min solatihim, daripada solat mereka. Ini 14 abad yang lalu, ini cerita sudah ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Bagaimana malaikat Jibril ngomong kaget kelak akan ada daripada kelompok umatmu yang katanya apa? Mereka akan tadi menyia-nyiakan salat, mengakhirkan salat, bahkan mereka mengikuti cuma hawa nafsunya, dan mereka menganggap harta, dunia, pekerjaan itu lebih penting daripada salatnya. Dan maaf kalau kita lihat fakta ini, apa yang dikatakan malaikat Jibril sudah terjadi sekarang ini. Mungkin termasuk kita yang galak mengakhirkan sholat, yang mungkin galak menyepelekan sholat, mungkin kita yang terlalu fokus dengan urusan kita, dengan gawian kita, sampai kita kadang melupakan sholat, meninggalkan sholat. Inilah yang terjadi, yang dikatakan tadi bagaimana Rasulullah akhirnya sampai nangis ketika mengetahui kelak ada keadaan umatnya yang seperti itu. Jadi makanya ini salah satu perkara yang menyedihkan hati Nabi. Ketika kita meninggalkan sholat, itu adalah salah satu yang bisa menyakiti hati Nabi. Bagaimana Rasulullah sampai tenangis, sampai tersujud-sujud minta kalau pacak dipanjangkan umurnya. Biar pacak apa? Biar pacak mengingatkan umatnya, biar jangan meninggalkan sholat. Kenapa? Kata Allah, kelak akan ada umat-umatnya, umat Nabi yang akan meninggalkan sholat. Oleh karena itu maka kita jaga solat kita, jangan sampai kita tinggalkan, karena ini kita kewajiban kita sebagai hamba Allah, kewajiban yang paling penting, yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban, yang akan dihisab kelak di hari kiamat. Dan juga ketika solat ini kita jaga dengan benar, insya Allah ini menggembirakan hati Nabi kita. Tapi ketika kita menyia-nyiakan solat, menyepelekan solat, bahkan na'udzubillah kita termasuk orang-orang yang tarikus sholah, yang meninggalkan solat, maka hal ini adalah perkara yang menyakitkan hati kita, hati Nabi kita, yang menyedihkan hati Nabi kita. Oleh karena itu jangan sampai kita menyedihkan hati Nabi kita dengan kita meninggalkan solat. Berusaha kita untuk menyenangkan hati Nabi dengan menjaga solat. Insya Allah ketika Nabi senang dengan kita, maka syafaat Rasulullah bisa mudah kita dapatkan kelak di akhirat. Amin, amin ya rabbal
alamin. Mungkin ini yang dapat kita bahas sedikit malam ini tentang hal yang berkaitan dengan solat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah untuk bisa menjaga solat kita, sehingga benar-benar ketika kita berada di akhirat termasuk kategori orang-orang yang sempurna ibadahnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu malam Kamis 7 Februari 2023 Masehi atau bertepatan dengan 27 Rajab 1445 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustaz Amril Nurman SAG dan imam nantinya akan dipimpin oleh Ustaz Abul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan majelis ratib saman bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk dapat meluruskan safnya serta mengikuti rangkaian doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض صووا صفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفصيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا
أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك
وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم اشغل قلوبنا بحبك وألسنتنا بذكرك وأبداننا بطاعتك وعقولنا بالتفكر في خلقك والتفقه في دينك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.